Max69. Dobro. Ja sam iznenađen. Ovo nije normalno. Ovo je za mene vrh vrhova, ali ljudi stvarno vam hvala. Ja sam do ponoći prikupio 200 pregleda i 23 ljudi se pretplatilo na mene, u mom YouTube kanalu. Ovo je izdajućeniš jebeno dobro. Ja ne znam ljudi šta vi pravite, kako vi možete ujutro u 7:30 biti na Faceu gledat moj YouTube video, zato jer sam ga ja od 7:15 ja sam prikupio vaših dodatnih 130 pregleda, a to za mene, za nekog je to sitnica, ali za mene je to prevelika stvar, to je, predobro. Znači želim zahvaliti svima koji su mi pomogli, koji su mi podijelili moje videe i dalje i što to još uvijek i rade. Mislim da mi pasla je, dobro, nema veze. Želim se zahvaliti svima, najviše malom Karlu Šircu, on je meni pomogao toliko toga, jučer smo se baš nešto dopisivali i preko Skype-a. Da nije bilo njega, da se nismo skypali jutro, ja mislim da ja ne bi objavio prvi svoj video jutro sigurno, zato jer nisam uopće imao ideje kako bi to objavio, a on mi je smanjio tremu i bla. Želim zahvaliti još jednom svima, puno hvala ljudi i nadam se da ćete takvi ostati, da ćete mi pomagati dalje, ne. Ljudi rade svoje isječke, gledaju ljude, neke videe, klipove, gledaju kako, ne znam, neki ljudi rade gluposti i onda stavljaju svoje impresije. Ako vas to zanima, ja ću raditi naprijed za vas, mislim. Moje impresije su preloše, ja imam to, obećao sam svoje jako dobroj prijateljici, da ću spomenuti u videu, ovo je slika od nje, da, ona je Miss svijeta, to je sve što imam reći, to je kao moj poklon za nju. Valentino, ovo ono. Hajde ljudi, ostavite like, komentar i što je najbitnije, prihvatite se za zabavu. Pozdrav, uživajte.